Tini shala subol sing lamani bisingti khwai Agartalani National Highway o bike ni koroksa buri rider belaikhano hami angai thangka khorokni no khwai district Sakhamnagar tlangjaka te buri shukli no jibi Sakhamnagar horjaka belaikhano serious angjak party mungotui khwai amchani additional district magistrate Justin Joseph Saka khorokni motorcycle bai subol sing nisimi khwai bakhak phai tongo speed by himna gari borokno lama o chapoka arono khorsa chalathika te Sakhamnagar Agartala o horjaka buri no police rok ongui tongna gari no trace khlaina bagui try khlai tongkha additional district ni police ni superintendent Saka theinai sikla te Sakhami angjak buri ni sinimong Manyako Bureau Report Nagwa TV Cari mungtamo Rotis ini kai ani Bisukumar bu para Morabari ga beri accident bung kai abon mungkai action munglang maya ani putri jung mane mungrang maya ani baham jing kan sumili hamla sa sumili kan baham jukse oh accident bung maya na ani baham jukse no tini da bano khana da bano acha am tini buprang jung no nanya thangman ta ngai iko loge loge no hinrop ta mo serok tam lekha man khnai ri kha ngo side gore accident laiko buprang jaka ba ban serim ban sile yang masih saya ko ngai ito baik nu sumen upaya ko do ngai usumen telangaro phakanga bong no tui phideta हुआ था एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एक सटल एक्सीडेंट हुआ था हमारा मोहनबाड़ी टीएसआर कैंप के साथ सामने वो वेस्ट और खवाई डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री में है तो वहां पर एक टुवर्ड्स अगरतला डायरेक्शन में एक विक्टिम वो एक मोटरसाइकिल में जा रहा था उसी टाइम में एक एक्सीडेंट हुआ है अभी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है तो अभी ऑफेंडिंग व्हीकल को लोकेट करने का प्रोसेस चल रहे हैं और इसी में एक अभी तक हम लोग को पता चला एक विक्टिम का डेथ हुआ है और एक क्रिटिकली इंजर्ड है उसको रेफर किया हुआ है जीपी में बाकी डिटेल्स अंडर कलेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन